enyi nkekere kene esrontonu suo alo esrontonyo nuo odinalo no so fiona wasron veverento eye nkeke wanti kene ajavito de ocha odona gododo odona go eyo nananu wano no eyo dona jijone wano no le do pedewa amegan odo nebena ne do vio gbana waso nana vovora si edoni na flower edoni na fruit edoni na nu vovovo kene oso dona jijone wano no le do pia ele maobe hamecha ya susu sugbo odona nkeke wa odona go pona jijwe o mana nuna na kudu wano no odina ha kana fumau ele kpodia nkeke wanti ya amesugbo de na lono fiona wano no eye ame manyande ocha nkeke wajia ona enuma ema dio eye nkeke waji souvent ami bona bena amodona aujereke amodona auhereke eye nkeke wa miyone bena Saint Valentin zarefia Saint Valentin mazan egagbana voilà vidéo ya amdibe maso gapopo vide ya pompo vide soto Saint Valentin tobe azanti le Saint Valentin me azanti ya hotu tu sugbo lenti amogbona nyavuvu so enti kakewa enyareka ke die church ya dasiro ebe mana kodomi epesia pea enyi hotu nyakenyi bena le Roma be empire me alo Roma me empire me vai gawa me if yo Claudius Evelia eba du ebena estronde ma bananio nous suivons ma de stron dontia plo pata so le soja gbe alo plo pata so le do soja donc ayena bele gbe na omba de stron dontia no de stron ele po ebena wala bani ameko la no bojo no vale don stron pa lo no kudo wa stron wala bani ameko la no bojo eyo makativa no ni soja session dontia nu ke ale jila tu ape ni soja session gamea elate no hoduko pata sodo ele kabe asime be la pache gade gaga ke wale gapo wa me edo nu no lade alo fada de ko na bena Valentin ele gapo wa me Valentin ba ko bena enu kene Claudius Evelia alo Claudius Evelia le oya ela bana bena tadoji kentie maudo amegbetoro alo adankudo eva odwa be ela ba gum don tia ke maudo adankudo eva wa egbon na bena oneyi ne wa jireji ne wa yo anyigba pataji donc ayo bana bena Saint Valentin alo fada ko na be Valentin ke wa me e ba le wo esron de na me o le bebe me ele na mo le de stron sukudo nyon o le de stron le bebe me ye be lo mariage na o sibere ke church ya na be le dasire na be le irao eye obati le jireji le wa be wo me e fi okolis ba e ba nya be na enu atombe le ve me le be edukwa me e be ba don soja ba don po victor yo ba le Valentin ko le Valentin on fait so doga e no game kaka ye over wi wa kengbe ola wi a e ngon leta de doda alo homa de doda Claudius Evelia be vi nyonu vi e le leta me a e ngon de dibena so Valentin to gbo e don ti a ngon logbon bena nyonu vi an ba pona le gapa me ye be nu ono ale be popopo ye be nu fiofio be o jonajine eye be ngon leta wa so name eye o Valentin fifia mina bio sebena afika 14 février alo 14 février va joso trovazu Saint Valentin be azan alo Valentin dio enu ke miro la nyenyi bena lepe alo fa ene blasi de ke vo ademia kene o di Yesu vo megbea gawamea ewo pe alo fa evevo kene owu Valentin vo fada alo papa ke ona bena Gelasius bantoa eye va dasire va do asia gbale ne bena oso Valentin alo fada Valentin so amekokwe ibe va dankore di bena Saint Valentin eye Saint Valentin a ke odu evo megbea ke betrozo amekokwe evo megbea nya pata minya bena le catholique be hamea amekokwe pata odo na ke jodu na abaza eye na be papa Gelasius subantoa eso Saint Valentin be azadu le catholique hamea so dade 14 février di alope wetri Evelia benkeke wi endelia di eye eso so dare nkeke wanti bena ya so doli tron subo be asan ko du na san le 13 14 kudo 15 février le roba bani magia ko ona bena Lupercalia de kebe Lupercalia bazan enyina votude ke
miona oyona gawa me bena Februs be azam vodu na bena god of fertility alo evidiji be e vodu nya bena mina se nchi nya doko amogna na bena le Saint Valentin bazan eni vodu bazan gawa me ke oduna ke oyona me Februs be o gawa me a be odinamo bena de kaje vio ola doan vune nyon vio e yo la divi yo la so savone voduwa nyatepe me afikene e kotu nyawon suewa azawa tongbele gawa moduna tutu ko na be lupercalia sorry azawa tongbele ko oduna gawa me tutu gawa me donc kene papa Gelasius tutu bantoa eti bena ya christianiser alo ya christianiser alo ya doli azon patrozu Christ tombe azan ene beso Valentin kokwe abe nkekea be azan do so dade nkeke wadi keni 14 février nyao kudo ma obe amenuvenua azan eba doli eye gbemi ami vale ku ebena eni Christ tombe azan donc ane amere gavale bleno bena vodu bazan beni enu yareke bazan benya ade gomene bena nyatepe vodu bazan beni oduna sa gakevoa papa Gelasius tutu bantoa eva doli soba betrobazu Christ tobe azan eye keke wanjia miduna Valentin kokwebe azan no vino auteur de Christ me nyatepe me anemi plo hotu nyadoa eni lonlombe azan dontia lonlon na bena Saint Valentin e batelo alo lelene e son de to e ya me ko lele alo acha non benya e beni donc a oje ke mi dona kudo e heon ko mi dona e ya elesi bena e hunkene Valentin ko akode anyigbaji alo esu ba gbe sa vode lolota yenti enu je won over no nemedo donc ne mi de do asanwa ya no don ku eji bena munyi bena de kaje vide ela plo de tugbi vide e ola ve don no gobe azan enio gakewa eni no de fion ba azan nya de no fion nya to nya de no fion nya no nya de no fion le hiya patame nya do kweji benade no ba se le hiya patame yenti o so Saint Valentin be pode ma so na miro yenti catholique gaso nke gaso dare miano du azawa miano du ku no ji nyate no fosa de me pomiota nyate no fosa de miano via me betota nyate no fosa kene la nyi benade enu kenyi ngbegbele kenyi tron subo bada alo kenyi enu vondi wawa nyate no fosa me so me magbedare benade nyate deda magbanyi nenu magbanyi enu bada wo magbanyi intercession nyate no fosa et la tenye bena mitile du asaya nwere munji be devire la plo a janvier nyonu via la janvier su ola e fiose mo la be moha yo la ba onu gbegbele nyiwa mi le glo ne nyanto me so asanwa so onu gbegbela no vi no to le Christ me e kam nyanto donc parce que be danger sous boleme e no wa danger sous boleme no be dofuna me remevu alors be fo fu la file le gbodo me gbova e la gbe future me no onto na nyare ko la chiri doa wa nu keti 4 gado asan dare do anyi bena nyano de lo no so no fiom nyano no le keke wanji ma one yira mi lo mi bangobo oyo na bena JK alias JK Worldwise ma one yira mi de sia de me amen.